खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि बाक्सानि जफादं आरो एबिसि ब्लकआव बिटिआर सरकारा हा गैजायै नखरफोरनो हानि फोरमानलाइ राननानै होदों। भारत उदांस्रिनि 78 बोसोरनि उनाव दिनै बिटिआर सरकारनि गोख्रों हाबा मावनायाव बाक्सा जिल्लानि मोननै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा हानि मोनथायखौ मोननो हादों। बाक्सा जिल्लानि बागानफारा आरो बास्का सार्केलनि सिङाव बेन्सिमारि उदयापुर मैथाबारि गामिनि सा 286 नखर आरो एबिसि ब्लकनि सा 82 हा गैजायै नखरफोरनो प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा हानि बिमुं फोरमानलाइ रानदों। मख'जाथावदि जफादंनि गासै गं 1500 नखर आरो एबिसि ब्लकनि गासै गं 2068 नखरनो हानि फोरमानलाइफोरखौ होनाय जाबावगोन। फोरमायनो गोनांदि बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा थांनाय गोबां बोसोर हानि मोनथाय मोननायनिफ्राय जानगाराव थानांबोदोंमोन। नाथाय प्रमद बर'आ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिबानखौ लानायनि उनाव बिटिआर ओनसोलनि गोबां हा गैजायै सुबुंफोरा हानि मोनथाय मोननो हागासिनो दं। बेबादिनो दिनै मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बे हानि बिमुं फोरमानलाइफोरखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव राननानै होयो। बे हाबाफारियाव बड'लेण्ड हायुङारि गौथुम आयेन आफादनि बुंथिगिरि खाथिराम बर', एमएलए भुपेन बर' आरो सोद्रोमा राकेश ब्रह्म, एमसिएलए मन्टु बर', बाक्सा जिल्ला लेन्ड एडभाइजारि बर्डनि मासिगिरि रंजालु बसुमतारीजों लोगोसे गोबां मावख'आरि आरो दैदेनगिरिफोरखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। তাকৈ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এটা অডিটৰিয়াম আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিং 1 কোটিৰ আমি ইতিমধ্যে মুকলি কৰি আহিলোঁ আৰু আজি বাগানপাৰা সমষ্টিত এই এনচি ভিলেজবিলাক নন কেডাষ্ট্ৰিয়েল এৰিয়া কেডাষ্ট্ৰিয়েল ছাৰ্ভে কৰি আজি 325টা পৰিয়ালক মাটিৰ পাট্টা ইয়াত প্ৰদান কৰিবলৈ আহিছোঁ। স্বাধীনতাৰ পৰা এতিয়ালৈকে ইয়াত বহুত পৰিয়াল আছিলে, বড়ো, অসমীয়া, খিলঞ্জীয়া যিবিলাক মানুহ আছে, আজিলৈকে তেখেতসকলৰ নামত এক কঠাও মাটি নাছিলে। গতিকে 325টা পৰিয়ালক ইয়াত মাটিৰ আমি পাট্টা আজি দিবলৈ পাৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলে আগত ভূমিহীন আছিলে, আজিৰ পৰা তেখেতসকলে ভূমিৰ মালিক হ'ল। মই তেখেতসকললৈ অভিনন্দন জনাইছোঁ। আমি চৰকাৰ কৰাৰ পিছত কিছুমান চেলেঞ্জেছ আছিলে, কিছুমান প্ৰত্যাহ্বান আছিলে, কাৰণ আগৰ চৰকাৰবোৰে স্বাধীনতাৰ 70 বছৰে 72 বছৰে এই কামবিলাক কৰা নাছিলে আৰু আজি আমি সেইকাৰণে এটা চেলেঞ্জ হিচাপে লৈ এই কামটো কৰিছিলোঁ। এতিয়ালৈকে এইবিলাক হিচাপটো আমি লোৱা নাই। যোৱা মাহৰ হিচাপ 3,23,000 পৰিয়ালৰ আমি ভূমিৰ সমস্যা সমাধান কৰিলোঁ। 70,000 পৰিয়াল মাটি কিনা বেচা কৰিলে। ফৰেষ্ট অঞ্চলতো 42,000তকৈ বেছি পৰিয়ালে আজি মাটিৰ অধিকাৰ পাইছে। এই কামবিলাক আজি আমি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ।